Amen. Amen. Yesu ashimwe. Ya natwe kundishijwe gushima Imana muri iki gitondo. Hamwe n'umuryango wanje. Gusa murabona turi benshi kandi buri wese afite amashimwe yiwe. Rero reka tubahereho ari batangira hanyuma twe turaza guheruka. Murakoze. Thank you, God, for because of my dad that did come on Saturday. And I thank for the people who came to see my dad on the airport. Nuko gaga umuvuge nta kundi turaguma twumve abatumva bihangane. Thank you for protected for my dad to come to visit us. And me and Janet, we are so very happy. Thank you for the church who came to see my dad. Amen. Arakoze cyane. Ubwo twariko tuvuga mu rugo ngo turashima, nawe yavuze ngo nawe arashima. Ntawamubwiye ngo ashime. Aravuga ngo nawe ngo arashima. Nuko ndamuza tese amashimwe yawe ufite na yavuze wenda kuba tabashe kumva icyo yavuze. Yashimiye ngo kuba ndi hano ndi kumwe nabo. Okay, reka dukomeze. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Ko murabona ko tuberewe. Ibihe byose birasa n'iminsi irasa ariko ntibiza bimera cyo kimwe nikako bimeze. Twahora duhagarara hano dushima Imana ariko tutameze uko tumeze. Rero ko murabona kuko Imana n'umugenga w'ibihe. Imana yaduhinduriye ibihe, iyo Mana turayishimiye. Hanyuma duhagaze hano dushima Imana. Imana yaduhaye igitondo ciza, igitondo cyo guterana. Imana yabikoze ihabwa icubahiro. Si bisanzwe kubyuka, hariho benshi babuza babo kuko mwabyumvise. Tubahaye mpore, mukomere mwihangane niko isi imeze. Ibihe birahita byihuta kandi uko bihita niko benshi bapfa. Rero igikomeye nikiruta byose no kwihangana kandi tugakomera ndetse tugamenya no kwitwara muri uru rugendo turimo rugoye. Rero tubahaye mpore ngo mwihangane kandi mukomere. Hanyuma duhagaze hano dushima Imana ku bitangaza n'imirimo Imana yagiye dukorera. Twahera mu gitondo tuvuga bukira ariko reka tube bagufi kugira ngo tuje kugira icyo dushikirije twese. Rero dushimiye Imana kuko Imana yaduhaye guterana uyu munsi. Imana ishimwe. Ikindi congeyeho dushimiye Imana kuko Imana izirinda abagenzi. Imana yabashije kubana natwe igihe kirekire muri iki gisagara. Twagiye tubivuga kenshi ariko Imana yaturindiye ahantu ubwo twahageze tutanga nuko tungana. Imana irahaturindira, iratuzigama, ibana natwe mu bihe byari bigoye ndetse n'ibindi byari bibashije kuremerera ubuzima bwacu. Imana ibana natwe iraturinda. Imana ihabwa icubahiro. Ikindi nshimaho Imana, ndashima Imana kuko Imana yampaye gukomerera muri iki gisagara, ikampera umutima gukomera no kwihangana mu bihe bigoye twaciyemwo by'amagambo n'ibiki n'imisozi miremire ntabasha guterera njenyine, ariko Imana ikampa gukomera, ikampa ijambo rikankomeza muri iki gisagara. Shimiye Imana yabikoze. Imana ihabwa icubahiro. Imiyaraba yari myinshi yakubitaga hirya no hino ku buzima bwacu ariko ntabwo twacitse intege kubera kuko twari dufite umugabo twegamiye ukomeye. Imana yabanye natwe. Imana ihabwa icubahiro. Kindi congeyeho ndashima Imana kuko Imana yabashije kuturinda hano ikandindira umutwari iyo yarari.
byari bigoye cyane, dutandukana nawe agenda natwe dusigara. Natekereje byinshi, ngambirira byinshi kubera uko umutima wanje wari umeze, ariko shiraho ijambo rimwe ndavuga ngo Mana, nubwo bimeze gutya, nubwo habayeho iyi distance yo kuja gutura hariya natwe dutuye hano, uzabe hagati yacu, uzatubere umuyobozi, kuko tutagufite ntacyo twakora. Ariko Imana yabanye natwe aho yarari, natwe aho twari turi Imana iraturinda. Imana yabikoze, ihabwa icubahiro. Twabitekereje kenshi, twabisabye kenshi, twinginga Imana kuko Imana yakongera kuduhuza tukamera uko tumeze, ntibizakunda. Ariko kubera kuko byari bitaragera mu mugambi w'Imana, niyo mpamvu byari bimeze uko. Yaraje ariko ntitwagira ibihe byo kubamwo nk'ibi, ariko Imana itugirira neza. Imana iduha ibyishimo mu rugendo yakoze. Imana ituremera ibyishimo bitagira urugero. Imana iduha uyu muntu muntu haguma kuza hano. Twabishimyemo kenshi, ariko nishimwe rikomeye kuko Imana yamumpaye mvuye ahantu hakomeye. Niyo mpamvu tuzatumufata k'ikindi kintu. Janet, Imana yaduhaye ishimwe rikomeye ritazava mu mitima yacu. Rero kubura uyu munsi Imana aramuciriye inzira, akongera akazi kamurinda baca hagoye, titurahaca. Ariko kandi iyo uzumva n'amatwi bitekereje wumva biremereye. Imana kuba yaramurinze ikamuzana ikamushitsa amahoro, agasanga turi amahoro aha muri iki gisagara mu itorero, nubwo ibibazo bitabura, ariko dushima Imana yabikoze. Imana ishimwe. Kindi congeyeho ndangiza, ndashimira abantu bose twabanye muri iki gisagara, muri iri torero, mukadukomeza, mukatuba hafi. Ntibiba byoroshe kuba ukubiri n'umugabo, harimo intambara nyinshi, ariko ndashimira abantu babanye natwe. Hari ababyeyi b'itorero, hari inshuti, hari abavandimwe, hari abo dukorana imirimo mu itorero, abo bose ndetse n'abandi muri rusange, abo turirimbana, mwabanye natwe, ntabwo mwadutaye. Twarabiyambaje mu gihe tutari dufite icyo twakora. Kuba ukubiri n'umugabo hari ibikorwa by'abagabo, abagabo niyambaje hano mu itorero, mpafite abavukanyi. Mwebwe mwese mwagize icyo mukora, ntaco nabitura, ariko uzi wese ko yagize icyo akora kubw'urugo rwanje, kubwanje, Yesu azabaha umugisha. Ikindi congeyeho, ndashimira aba barumuna banje turi kumwe hano, n'abavukanyi banje, ariko babanye naje mu gihe kiremereye n'icoroshe. Nibo banyiri bana ko murabibona, nza ngenda nkajiyonja, bagasigarana abana baza banderera neza, baranyubaha, ni inshingano zabo, ariko kandi batabikoze ntaco no bakoraho. Ariko ndabashimiye, cyo mwakoze kiri ku mitima yacu, natwe tuzakibagezaho ico umutima wacu watekereje. Kindi kandi reka shimire umutware wanje imbere yanyu n'imbere y'Imana. Papa Daniel, ndagushimiye kuba warafashe urugendo rwo kuza kudusura. Ntabwo ari ikintu cyoroshe. Reka ngushimire ku magambo natekereje ngomba kugushimira imbere y'Imana n'imbere y'itorero. Wabanye natwe, wadukoreye ibyo ugomba kudukorera, ariko ikiruta byose ndagushimiye ko wadushigikiye mu bikorwa by'Imana. Ntabwo wabashe kunyitanga ubwo nakubwiraga ngo ngiye gusenga, wabanye nanje, waranshigikiye. Ndagushimiye. Mu rugo ibyo ukora ni inshingano, ariko kandi hari ibyo ukora ukarenza inshingano. Papa Daniel, ndagushimiye. Imana iguha umugisha, kandi uzakomeze kuduhorera gutyo. Ibirenze biri ku mitima yacu. Warakoze cyane. Imana iguha umugisha. Rero itorero ryose turabashimiye muri rusange, abantu bose ababanye natwe mu kuja kumwakira, abatarabonye umwanya, ababyumvise, mwebwe mwese Imana ibagirire neza, Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane. Arakoze madamu ku mashimwe yarangije gutambutsa, kandi sori murambabarira, atangiye gusobanura izura mwana yarimo avuga, numva nyine birashitse ko mwabibonye, ariko mu byukuri binashitse nta kibazo, c'est normal. Ahubwo iyo bishitse umuntu nibwo wumva uruhutse. Hanyuma rero muraza kutwihanganira, amajwi ntanameze neza. Nageze hano ngo ara grippe nyinshi cyane, irankubita cyane bitangaje, ndetse nageze onkeka ndavuga ati wenda
yaba yangwara yindi bari mu kuvuga hano ngira ubwoba. So ndi kumwe hano na madamu yanitayeho angurira imiti aramvura, ubu ndimo kumva mu by'ukuri ndimo gukira, ariko yarambashije cyane cyane rwose pe. Ya rero reka dukomeze amashimwe yacu ni menshi nkuko abambere babivuze, natwe nayo imyaka agera kuri 7, kandi mu by'ukuri twishimiye n'amashimwe y'abandi ukuntu Imana yagiye ibahindurira amateka. Ni Imana y'amateka, ni Imana izihindura amateka. Twese ahangaha mu by'ukuri tugize ngo turebe background yacu, twaturutse kure, ubwo buzima twagiye tububamo, ariko Imana ni Imana. Hari n'igihe uzugera ahantu ukavuga tese uyu nije wabaga hahandi. Ibyo byose mu by'ukuri tubikesha Imana. Imana niyo ibitugezaho. Rero twishimiye amashimwe yanyu. Ya hanyuma tubanje natwe gutanga pole ku bantu baba bari muno muri iri kanisa mu itorero Carmel bashobora kuba babuza babo. Mu by'ukuri mwihangane kandi mukomere, niyo si turimo. Kindi turashimira owning abayobozi batanze, byakabaye ngombwa twese ko dutekereza ku gihe. Amen. Icyo tukivuyeho, amatangazo yanyu mu by'ukuri nayishimiye cyane, mwakoze cyane. Hanyuma rero nkuko nari mvuze ngo amashimwe naye igihe kirekire, nibyo amashimwe naye igihe kirekire. Navuye hari hashize imyaka 7 nari ntangiye umwaka w'8 mvuye hano muri iki gihugu cy'u Burundi, niho nururiye indege ndagenda nja muri kiriya gihugu cya Amerika, niho ntuye. Rero ndashima Imana yabanye nanje mu rugenzi, iraza irandongora ngera hano amahoro. Ikirere tubona nta nkingi zirimo, ariko hari Imana. Ubushize nabwiye abari baje kuntega, ndababwira ngo sinkunze kugendera ku idirisha mu ndege, akenshi nkunze kugendera hagati. Ariko noneho mva muri Amerika nja mu Bubiligi, negereye idirisha. Maze kwegera idirisha ndavuga tereka negera idirisha ngende ndeba ibitangaza by'Imana. Nuko ngenda ntekereza, ndeba aho turi, ndeba altitude turiho, numva mu by'ukuri kugera hano si ku bwacu, ahubwo ni umugambi w'Imana, nishimwe rikomeye cyane. Kuri ibyo rero ndashima Imana yabanye nanje mu rugenzi, kuva mu rugo kaza nkagera hano, ngasanga umuryango wanje ni amahoro, ngasanga itorero muri amahoro, ngasanga abaturanyi bose ni amahoro. Ibyo rero tukaba twishimiye Imana yabikoze. Amen. Okay. Ijambo rya kabiri, ndashimira itorero Carmel. Mu by'ukuri mbahari ari ku mutima ubahana, kandi ubu ngubu isi yarimutse. Isi tubona yarimutse, ubu ngubu isigaye ba online. Aha ndabakurikirana cyane. Ubu mwogera ngo baje wenda kuverifia barebe ku cicaro gikuru cya YouTube, wenda bari abantu cyane bakurikirana. Ndashobora kuba wenda muri 3 ba mbere, kubera ko iyo muri online ndabakurikirana. Kubwizo mpamvu mu by'ukuri kabashima Imana yabashoboroshe yabahaye imbaraga mugashobora kuzana ubu buryo bugezweho, natwe tuririya tukaza dukurikirana uburyo itorero rihagaze. Amashimwe aca mu itorero turayakurikirana, gahunda zose za hano turazikurikirana pe. Uburyo musengera abana, gahunda yo gusengera abana, mu by'ukuri iyi ni gahunda izifasha cyane, kubera ko umuntu apfira hasi kandi agakirira hasi. Twe dutuye muri kiriya gihugu, sinjeje nyine ugituyemo, cyangwa se sinjeje nyine wenda ushobora kuba narabiremarse cyangwa se narabikonstante. Mu by'ukuri kiriya gihugu kiragoye. Mu bihugu bya mbere ku isi bibaho byiza ni kiriya, ariko kandi mu bihugu bibi bibaho ku isi ni kiriya. Hari uzubona Satani kaza ku mugaragaro, ariko iyo umuntu afite fondation, ufite base, ibyo byose bizayiba ubusa. So rero abayobozi b'itorero turabashimira cyane mu by'ukuri kuri fondation mukomeje gukorera abana, mubasengera, mubatoza umuco wacu w'itorero. Ibyo turabashimira nk'itorero kandi tubikurikirana cyane.
hanyuma rero tukiri ku itorero kandi mu by'ukuri ndashima Imana cyane mu by'ukuri kuba mpagaze hano mu itorero rya Carmel Church. Aka kantu kunze kugasoma cyane, Carmel Church. Nuko naravuze ati nimbona mu by'ukuri zashima Imana. Mbahari ariko mba hano, nongeye kubisubiramo. Mbahari ariko mba hano. Amatora ndabakurikirana ku buryo nza nshaka ahubwo no gusiba amateraniro y'iwacu, ariko ngashaka kugira ngo mbakurikirane hano. So rero Imana yabikoze, turayibashimiye. Ikindi nanone reka nshimire abakristo bose ndetse n'itorero uburyo mwaje kudutegara ku kibuga cy'indege. Si bisanzwe. Mu by'ukuri narahageze ndishima, numva biranshimishije cyane uburyo mwaje kuntega. Hari icyo byaneretse yuko mubana n'umuryango wanje neza. So rero ndabashimiye mwese mu by'ukuri, abantu bose baje kuntegarira ku kibuga, abonzi nabo ntazi, hari n'ababyifuje kuza ariko babura umwanya, ndetse wenda na transport, kubera ko transport muri iki gihugu nicyo kintu nabonye gisa n'ikigoye cyane. Ariko ko waragize uwo mutima wo kuvuga ngo uze kuntega mu by'ukuri, ndagushimiye nawe nubwo utahabonetse. Amen. Ndongera kandi gushimira ubuyobozi bwanyu bw'itorero, kubw'umwihariko ndashimira Pastor Gedeo. Ntabwo twari tuziranye cyane, mu bana be hari abo nigishije, nabayeho umuprofeseri igihe kitari gito, mu bana be hari abo nigishije, nkamenya abana be gusa ko nyine ari abapasiteri Gedeo. Ariko maze kugera hariya mu by'ukuri batubera inshuti, atubera, kamvuge wenda nkoresha ino terme, atubera umwana mwiza nk'uko bazabivuga. Mu ma emergency yose yagiye abaho y'urugo, mu by'ukuri akenshi niyambaza pasiteri Gedeo, akagenda akabikora kandi akabikora neza. Kuri ubwo pasiteri nogira ngo nkuvuge, mu by'ukuri amashimwe kuri wewe ni menshi. Kuri ubwo rero ndagushimiye cyane mu by'ukuri, uburyo ubana n'umuryango wanje, uburyo ubitaho, uburyo ubafasha mu tubazo dutandukanye bazagenda bagira, uzubitaho, ndagushimiye cyane. Ikindi kandi reka nashimire n'uriya musore Serugo, mu ma emergency nzangira kenshi iyo ntiyambaje pasiteri hano nzampamagara Serugo. Akazi nkora iriya, nkora akazi ntabwo nkorera mu rugo, nkora nzenguruka, ariko hari n'igihe nkorera mu rugo, akabwo wenda ngira emergency ntari mu rugo, ariko mu by'ukuri iyo mpamagaye abakozi b'Imana bombi bazabanumva, yaba ari n'ikibazo cy'amafaranga yihutirwa, mu by'ukuri bazakimfashamo nkakibona mu buryo bwihuse, noneho rero kabasha gukemura icyo kibazo kiba cyitokeje. Kuri ubwo rero Serugo nawe ndagushimira, kandi gitangaje ntabwo twari tuziranye live, ni kuri telefone gusa, ariko nzamuhamagara, hari n'ibyo nzamuhaza hano byinshi mu by'ukuri akabinsobanurira neza kandi bikagenda neza. Kuri ubwo Serugo hamwe n'umuryango wawe, pasiteri hamwe na madame, turabashimiye cyane. Hanyuma irindi shimwe, ndashaka gushimira umuryango wanje, ndashaka gushimira mama Daniela n'abarumuna biwe. Reka mvuge gutya, hari umupsikologe n'umufaransa yitwa Serge Ginger, yanditse ibitabo byinshi, ndamukunda cyane kandi nkunze gusoma ibitabo byinshi. Hari n'ibitabo bimwe iyo ugeze muri ya university ya mbere y'isi ya Harvard usangamo ibitabo byiwe. Hari ukuntu yakoze ubushakashatsi ku mugore, yandika ku mugore in general. Ibitabo byiwe nzambisoma kandi ndabikunda cyane. Hari ahantu yavuze aravuga ngo barrière à la communication en couple, mbega inzitizi zibaho mu buryo bwo kuvugana k'umugabo n'umugore. Nuko yageze aho ngaho
agerageza kubera ko yari umusicologue, yageze aho ngaho agerageza gutandukanya umugore n'umugabo, ariko cyane yibanda ku mugore. Uwo nasomye ibitabo byo ndi gushaka iki, naje nagerageje gukora ubushakashatsi ndi gusoma umugore mwiza, niki kiranga umugore mwiza, no seulement by the face but bijanye n'ibimuranga byose, comportement ziwe, qualité ziwe, ibimuranga. Muzukuri hari ukuntu yavuze, aravuga ngo buriya abagore ngo baba bafite amafusion atandukanye n'ay'abagabo. Aravuga ngo umugore arashobora gukorera ibintu 4-5 à la fois akabikorera hamwe, ariko umugabo wiwe ngo tibikunda. Reka mbigarure mu buzima busanzwe, muzarebe iyo wicaye uri mu rugo uri gukora kuri computer cyangwa se kurakora wenda kandi karimo ko mu rugo uri umugabo, nukuvuga ngo uhita wifokasinga kuri cya kintu uri gukora. Niyo umwana guciye imbere wumva wamukubita, kandi yaguca imbere ukumva ubaye perturbe, kumva utaye gahunda wari uriho. Abagabo niyo miterere yacu. Ariko abamama, umumama arashobora kuba ari mu rugo ugasanga karakora ibintu byinshi, ugasanga karateka, ugasanga karoza amasahani, karakurikirana abana, karonsa umwana. So yabatinzeho abavugaho ibintu byinshi, numva mu by'ukuri biranshimishije. Ndetse eskize si hari ukuntu ashatse kubavuga, ashaka kubagereranya n'inyenzi. Eskize kuvuga gutyo sinja byanditse, ariko ni mu buryo bwiza. Avuga turiya tuntu tubiri tw'inyenzi, nimba ari amatwi nimba ari iki ya hari ukuntu yatuvuze, reka ndekera aho ngaho, ariko ni muri sanse nziza cyane ku banyeshuri bakiri batoya. Umugabo mwamukurikirana mu by'ukuri ni umuhanga nemera. So ubwo rugero ntanze ntimwifate muri sanse mbi, kubera ko ibihugu bikomeye biteye imbere ubu nyine icyo bakoresha mu kuneka, hari abakoresha inyenzi. Reka tubivemo, tureke izo ngibyo, tubivemo izo ngibyo, wenda twari kwisobanura ariko kubera impamvu z'umwanya reka tubireke. So rero uwo mugabo maze gukurikirana amateka yo nibyo yanditse, ngaruka kubiranga madamu hano. Mu by'ukuri uyu muntu ni uw'agaciro, kandi ndashima Imana yamuremye ku bwanje, nanje imurema ku bwiwe. Nari mbabwiye yuko hashize imyaka 7 ntari kumwe nawe, ariko yarahagaze nk'umumama. Reka muvuge mu buryo butatu. Ndamuvuga mu buryo bwa gikristo, ntabwo ndi kumuhamya, kandi ntimubyumva ukundi. Kuvuga uwawe ntabwo ari ukumurata cyangwa se niwe nzi, nta wundi nzi. Nta wundi nzi pe, niwe nzi. Madamu ibyo akora biranyura d'abord, kandi ni umwizerwa. Ijya barriere navuze uriya mugabo yanditse, navuga yuko ntayo tugira nawe, kuko iyo myaka 7 tumaze turavugana umunsi ku wundi, turakomunikana umunsi ku wundi, kandi tukavugana neza, kandi namubwira ngo ugenda ukora iki kintu akagikora. Umunyamerika arandika aravuga ngo inyuma y'umugabo ukomeye ngo haba hari iki, baba ari umugore ukomeye. Ntabwo dukomeye, ariko kandi ibyo twagezeho byose, ibyo dukora byose ni grâce y'uyu nguyu. Uko duhagaze ni grâce y'uyu nguyu. Tuganira nawe kamubwira tugira cya kintu cyo guhisha, usange ngo bingo nibyanje ngo binibyiwe, niyo ndiriya azi zose arabizi. Tuje inama nawe tukaganira kandi tugatunganya twembi. So mu buryo bwa gikristo, muzukuru uyu nguyu no umuvuga butumwa, naje ubwanje hari giyambwiriza akambwira ati no, uyu munsi batubwirije bavuze nuku aranakontora akamaza ati se uzutanga icacumi, uyu munsi watanze isadaka mwikanisa. So bira byose ari amakalite yose aranga umukristo muzukuri nzambi munamo.
kuri ubwo rero mama Daniela naje ndagushimiye, ndagushimiye cyane. Irindi jambo rya kabiri mushimiraho n'uburyo yita ku bana n'uburyo akurikirana abana. Ubu ngubu hari igihe abana baje kwigara bataha bagatahana ama homework cyangwa se ama devoir. Murabona nubwo bakiri batoya ariko nta wundi mwarimu uza mu rugo ngo aze kubakurikirana, iwe wenyine arabikora kandi akabikora neza kandi arabishoboye pe, arabishoboye mu mvugo zose. Uyu iyo ageze mu rugo ngo igifaransa kiza kimunanira, ariko baje mu gifaransa mama akamufasha, baje mu cyongereza nanone agasura kandi akamufasha. N'ubu ngubu muzukuri amanota n'umwana azazana azakora ku ishuri bishimira mama wiwe, nacyo icyo kintu ndakimushimira muzukuri mu buryo azayita ku bana n'uburyo abakurikirana. Ikindi kintu ushobora kumushimira muzukuri ni uburyo ni buryo buri sociale, uburyo abanye n'abantu. Buriya umubare w'abantu baje kuntega sindi igitangaza, nti nabenshi live ntabwo bari banzi pe, ni bakeya bari banzi, ariko byose kugira ngo haze umubare w'abantu benshi kuza kuntega ni kubera we, ni uburyo abanye n'abantu. Uburyo abanyemo n'abantu nabibone hariya ku kibuga, uburyo baje kuntega, kandi muzukuri abenshi ntabwo yagiye abararika, ahubwo bari ko bumva ngo ndaza, bakamuhamagara bakamubaza ati ntudusige tuje kwakira umutware wawe. So mu buryo buri social nabyo ndayimushimira cyane, ukuntu abanye n'abantu neza cyane muzukuri. Narabibonye, komeje kubibona, ndetse hari n'amatelefone nakaza nakira muzukuri y'abantu batanzi bashima urugo. Mumbabarire cyane narushimye, ariko ko ndavuga impaye mvuga ni ukuri, ntabwo ndimo guhimba, niko bimeze. Icyo nacyo muzukuri ndakimushimiye. Ikindi ndashimira baramubanje Pogazi na Kanyana, navuga yuko ari nk'abana banje rwose kabisa. Nijo abareze abana bumvira bubaha, ishuri bitwara neza. Pogazi Kanyana nako ubushize yatoye diplome, ibyo byongera biranyankuraja, binyongera imbaraga. Uriya iyo kwigisha umwana ukabona ko aritwara neza, hari icyo bigufasha, hari imbaraga bikongera, kubera ko amafaranga wakoresha umwishurira ishuri karatanga umusaruro. Kuri ubwo rero ndabashimira cyane nabo uburyo tubana n'abana bubaha, abana bitonda, abana b'ubwenge. Si benshi bashobora kwitwara wenda nkuko wenda tumeze mu rugo, bubaha mukuru wabo, baratwubaha. Kuri ubwo nabwo muzukuri nabo turabashimira cyane kabisa uburyo babanye. Hanyuma rero dusoza, aha mufite igikorwa nzangikurikirana online, gusa twashatse kuvugana na pasiteri kugira ngo tumenye uburyo dutanga. Ntitwamubonye kuri telefone, ariko nanone muzukuri kubera ko iri torero ari iryacu, ari itorero riturereye, ni itorero ryanje, nabwiye ukuntu uzandikurikirana. Reka tuze kuvugana na uburyo dukora. Ahari tugize ngo tuvuge wenda twaje kuvuga wenda ko reka tumenye ubukene buri mu itorero, hanyuma kugira ngo tubene icyo dukora. Kuri ubwo rero turabashimiye cyane mwese uburyo mwatwihanganiye, kandi tunashima Imana ikomeje kubarinda. Murakoze. Imana ibaho umugisha. ibihe byose byaratambutse. Reka nshimire leta y'u Burundi twahungiyemo. Leta y'u Burundi ndayishimiye cyane cyane, kuva ku ngoma ko zagiye zitsimburana zose. Abatwaye kuva 2004 basingiriza abandi, n'aba bandi badufite ubu turabashimiye, Imana ibahezagire. Irikurikiyeho uyu mwaka ushize
twagize ugisha abana barubaka aba bombi kugira ngo abako murababona n'abagabo babo ko murababona abahungu bari mu gutambuka hano bakaja kuvuga ngo n'uyu nguyu ngo nari nshaka noneho gibo nta makwe bakoze reka nisho bavugira naba ngaba twari dushaka abashimiye Imana yuko nuko bagenze ijoro barabombora abashimiye yuko babonye inkwano barubaka ubu nabagabo ushimye ko babomboye se ushimye gusa ko bubatse ariko bubatse shimye ko bubatse nakubomboreho na mafuta warababariye shimye Imana ko bubatse Imana ishimwe nyuma yaho kubitiramwo kugwara abanjije uriya aragwara kugwaza umugeni niko kugwaza uruhinja kugwaza umugeni niko kugwaza uruhinja ruza ruvugaga bukeya uko rumeze abantu mugakuka umutima mugapanika ariko shimiye Imana yuko Imana mufashije aja mu bitaro baramuvura arakira arataha Imana ihabwa icubahiro bukeye bwaho mugenzi we nawe arafatwa umugabo we yampamagaye hafi saa sita z'ijoro arambwira ati umugore aragwaye none tugiye kuja kwa muganga rero yampamagaye kera bashitse baragenda baja mu bitaro mu mwanya mutoya madame bimwanga munda arabasanga yashitseyo nka saa sita z'ijoro nabyo mbishimiye Imana yuko nawe yavuwe Imana ikaba yaramukuye ku gitanda yarariho Imana ishimwe ntabwo zatwaye igihe kirekire nubwo mbaye ishima ariko zose ni ugushima umuntu kubabara cyane sicyo gihe umuntu yoshima ikibazo cyo cyose ko cyo bakingana umuntu yoshima Imana ishimwe igikurikiyeho shimiye Imana yabashishije abana mu mashuri bakamenya uyu mwaka utambutse abana barakurikiye amashuri bariga baramenya iyo wanashaka bamwe bakora concours nationale barayitora barabaorienta kuja kwiga muri internet nubwo atari yo bari ariko bari bafite access yo kuja kwigirayo kandi kuba waratsinze concours nationale bigaragaza yuko bite niveau bishimiye Imana sibo bayihaye n'Imana yabibafashijemo ikurikiyeho ari akantu abana bigeze kumbwira arambwira nza kugatraduza mu Gifaransa hari umugani baza baca ka on vit à Rome on vit comme des Romains ukuvuga ngo ubaye mu Baroma we kubaho kimwe n'Abaroma ese ibyo mubikuye he ati papa ati wagiye ukazoja kugura imodoka ese muvuze gute wagiye ugiye ukagura imodoka yabwiye ati zandeba ifacture nyokaza mpa buri gitondo sinzi mwitonde maze mbitekereze neza atoya ati wewe ufite ubushishe genda uzoje kwigura tini mwitonde gajewe giye mwaburaye ganije uzubabara maze mwitonde naho gakwa kwitonda nyine Imana ifite yundi migambi twadufaranga bambwiraga ngo nije kugura imodoka Imana iradutubura tumera nka wa mukate iradutubura mare kudutubura yamfasha agenda baguriramwe akazu barereyemo
ibyo byose si nguvu zanje, si nguvu z'umuntu, si nguvu za runaka, oya mbona birakunze. Bujumbura kugura inzu tari umufonctionnaire wa leta sans crédit nta aide n'imwe, ibintu bikomeye cyane. Imana ndayishimiye byimazeyo. Mu kurangiza reka mvuge hejuru y'izi nzandiko abashumba bashize aha. Yavuze byinshi, aravuga ati byabaye muri uno mwaka ushize tubishire akote, ariko uyu mwaka ibintu tubishire ku murongo. Buriya Karumeli iri mu makanisa atunze, no kuvuga yuko icyo atunze byose. Kuba twuzuye tungana gutya ni umugisha kandi ni ubutunzi buhebuje, ni umugisha. Rero ibanki ntigira ifaranga, buri ifaranga ni abantu, ifaranga ziba mu bantu. Buri muntu wese ugenda atora utwiwe afitemo tiyobika ikiswe banki yo kwitwa ko ari inzu gusa idafite ikikorera. Natwe abayobozi bacu uyu mwaka ushize mwaragiye mu byiciro, muravuga ati runaka zotangaya, abatanze Imana ibahezagire, abataratanga ibafashe nabo baronke. Ariko reka jewe none ntange éclairage ntoya, nimba ari hose je mumbabarire. Abantu bangana gutya turi muno, abantu bose bakuze, uko twese dufite telefone za touch z'ibihumbi amajana. Amamega ubu ku kwezi ni ibihumbi 13. Twese muno ntawambaye ihuzu ya 10,000, tawambaye ikirato cy'ibihumbi 10. Twagira buriyinga igihumbi ugatotaliza ku bantu bari mu ikanisa cyangwa se bibiri par semaine, wo totaliza uzusanga kuyinga dutanze 400,000 fois 4 ni 1 million. Amahera tukaba turayagujije. Yesu ashimwe. Ako narishatse gusa kukavuga ku nzira zo z'abantu badashobora gutambukana imbere ngo ntanze aya. Abantu bamwe bibwira yuko wenda gutanga ari ukuja kuvuga menshi, oya. Tu phénomène ni igihumbi na mahera na 50 na mahera muri comptabilité. Igiceri iyo kivuye ku ijana kibari kirijana, ni ayo mahera ntabakwiye. Rero twobigira gucyo zokunda amafaranga twoyaronga, ariko hagati aho nasabye umwanya. Rero hagati aho ibyo byose Imana yankoreye, Imana yakoreye n'abandi twese muyimpera amashi. Kubw'umugambi wa Vision Nehemia tuzoshiramwo ibihumbi 600